Oke guys, jadi sekarang teh hari ulang tahunnya Paira yang jadi SI di Baraya TV. Nah kita lagi ngerjain sekarang. Imu ke Abi. Karena kita lagi kerjain kalau kunci hilang, padahal bukan ya guys. Stay tune. Mana ieu teh? Oh, nya padahal. Video. Kan dilepaskan itu orang kan dia ngasal tadi. Mana nya Neng? Mana? Tuh jadi pede ya? Ini mengrokok. Apa? Kamu kan Neng? Ini sok lu benar kamu. Kamunya. Kamu. Waduh. Neng, kuning dia di kibena kasaha tadi. Hah? Kenapa jadi bagus kau doang? Main daek kenangan ampun aing. Ah, naon? Kieu ka bapak teh. Hayang nginum cenah. Dea. Pulang ka Dea. Hayang nginum bieu mah hayang nginum. Iya. Wah, kok. Penetaskeun nya. Waduh lah aing bunga kata Dea nama mama katipu moal. Aman itu dia aman tuh. Coba. Aduh. Coba tanya tuh bener. Ali mah. Ali mah apa tuh. rosotan. Ada ka dia teh. Nae. Tak kunci pas karabol. Ini rasanya kunci kunaon kunci teh. Ayo tuh disaha ke kontak, urang balik ayo. Bukan celana. Aku beri amak tadi oke kan itu amak deh. Tadi atuh lama. Oh, yang mana dia sok? Demi naon? Atuh gak we. Demi naon buru? Tahu di dia mah. Sumpah. Kontak motor aja kayak belut rawa gimana sih? Entakan, itu dicepengan, Kayak hubungan ya. Pegang omongannya orang itu. Nyaho di dia teh cara ieu budak mah teh kunaon. Gitu. Dea lah aing mah teuing. Makanan kesik tadi ku sabab kuat Pak. Andi dia tadi lin dikesek-kesek marne. Kan perempuan. Kue kesik. Kokoy na sa Kokoy kasik na sekarang juga. Sekarang. Jual. Tapi tadi digotong geningan ka mana? Nah, heeh digotong. Mulai tak ingat. Aduh, manggeula kesik teh ieu loba. Mang Idan. Mang Idan. Oh, Mang Idan. Orasatkeun Mang Idan ayo. Oh. Lah, mah tadi kita hadir enggak bisa. Iya tah. Aku nanya jadi kayak itu video. Paira. Diam bila aku percaya kan diam. Percaya kan diam. Jangan. Sok. Atuh ah. Dia tuh bukti ya perfect. Natas. Oh, iya, natas. Tadi kita nu diam geningan kan di. Diam cicingeun. Kurangna mere peluangnya. Pariksa tas hiji-hiji. Modelnya awas. Bersih. Bareng atuh bareng bantuan. Pariksa tas hiji.